Thokozani mkhulu tablamanzihla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Namhla nginiphathele isiwasho senhlanhla bogogo nabomkhulu. Utodzinga the following, utodzinga licanza, utodzinga long life, and then utodzinga nesi salt, and then utodzinga naletiwasho lenginikhomba tona lana bogogo nabomkhulu. So lamacanza leto wasebenzisa afanele abe 3 utodzinga 3 macanza, because this process you are going to be doing it for 3 days straight. You are not supposed to skip a day. Uyenda 3 days straight bogogo nabomkhulu. Na uyenda uthola amande angaphandle asempompini, ugeza ngemande angaphandle asempompini, awafuthumethi fanele abe abanza, ukhuluma konke lokufunako bogogo. Don't forget now uyothenga tinto, especially tiwasho bogogo nabomkhulu, uyatithandazela, uyatiphahlela before utisebentisa. And after that ungathela everything epavini, uyageza, uyakhuluma, makhanye kube kuhle.